Kajing mi kubur ni, kajing resign ni lain kot ki bapa ko kubur. Kajing kam si spa ko ngot ni ham verify kata ngau presentation meeting mana kan dia. Tu ni pe kajing sia kalong ni. Ada ni PE ba hat ur nyau tarik mo. Nginang sudah pelong ni meeting pediang soba ya kimo ya kinom jirang ki wan so aspo jirang wan si ngilarai lu after meeting bangin persengtan ni ka party bangin ensure ba bro santli sit ngin pen feel candidate bangin expect ba aro pai ba u kersan ni ka party lum jungi po district ngin ada tien bangin job ada fly san sit lada ka nai pu pra ka jahin tia ka kala apa job nyosi mo create history mentah kali ka pali sujo gari boy ngim don emeli ngim dari misi but still ki brio ki nangwan johan sa party ni ki bakal ngalaway ka party ni to piong itu jimi lengot ka kata em ka party haga jing syam jonga kanong kata namar ngi te ki pai ba ki bishar kata namar ki bat ka pus be ha party ki kwa ka pus ka ba hari ka kambar kamlong ka ba ya hap dur ba ka party ka kam ka bi kitari galong persya ka party ladang ipai ada kat pra untuk prok bolong bat pus ba apa ka ha party kat banganang pelong meeting hawe ke jingelang jong party kat bau nukit kam mahmat do jong party jongi udan beruni we meli pementah pom sning dikum no konong ngal kata ka party I do not see but it will affect ya ka party we have good prospect ka jingmi ke jongki kala pli ke jingkang ya ki we ki bandrung maki don ki beri ki ba don sim siapa ki tie ko party maki don ka kalewa ba to be elected ki la ban job bro hana ina mar ki don ka tu ni ki ding pengkia tinggi ngena perhat bangin syukos ngin set ngindon ke mo disability committee ban take up iki hari ha bangi perhat bi persen barang ba district yang nai ngimdan kam hari makipat ada ploy no ban ya ada kata tekala persuk ngi ba ka jingmi jogni lai god ka pli jing khang ya ki brew ki bandrung sa ka party ni tingam kwa ban ong ipi mo bandrung no ka jing kan kalaya ngim syam na song thai mo presiden ro ngiya sekaman nilai selok bagi perlok ki badon sya taka prospek benjob nilai selok bagi but hopefully mo mulai meron kisah pau ki kamu jingi ngi mentang ngim ka ban disclose ngin pen batai le borok ka policy ka strategi jong party ada ngi don kum ka party ngi don ka strategi apa district jungi hon ka kum ka strategi jong party ber wajah jalan ngi don ka district ngi don la ka jong ka but rekam ka jongi tinga i ba arpor pulai kan dek history le si ka jala ka jungi ba barosan ngot ngila ban job sing ya kan ka parti UDP mo ti ndai pimla pat ban ong ba ka hak election te pimla ban ong kongres rona hau khat khandai spa ka hau ne arajar khat lai yele ek election MLA im sham jong na kan po si na ka parti UDP ndai hau arajar khat sau pan kongres rona kala job kung ka MDC na ka nong po constituency but kum ju ro iba don sumeri don hange hau arajar khat lai yele ek MLA i kham job reu arajar kan sau yele eka naga tiket UDP na kum sini konsumsi i job bari long kum MDC ban ong e ba ka parti UDP kampat don yang nong ikman lada krani gari boy lele wat mangaro wa arajar pra ngajok kum MLA naga tiket UDP tiba ike mulong ru mo kakndai spak kandai pra i job naga UDP naga ni ka umroi konsumsi nang tai majidi rembai arajar pra i job kum MLA naga tiket UDP jongka jiran konsumsi mo tingi lain ngi job hak arajar pra kum ki MLA naga tiket UDP ba naga arajar kandai lele piniin ba baro sautli ki konsumsi pinong ya ka umroi ru mo job ba Hector Marwin sorry kani Fabian sorry ha job ba Fabian Londok naga mahuti job uba hotel pamsyong nangta naga nongpo job Dr. Bom mo yang du Dr. Celestin mo Londok ba naga jirang job uba artis rani ki job naga tiket jongka UDP haboro southly ki konsumsi bat ka ngisngo bat penpau jing sungu ban ai khoblei kerpang ya ki paiba nang senong jong gari boy district kilai ai ya kata ka jing kersian daga bakisenya baga parti UDP ka don sisa ya kata ka lawai nadu kiti por ban ai jing sekri
ten irang kita keri bagi cek bendro hendak jingkau kidon pat pi Habis di kono po, habis di kono. jing mi jang kita sispa arfu kidon sisani kimdon ya kata yet to be then verify kita namar bali namar ba ka kerteng kadon hendrai la kita gi try bedon kerteng kitip ni kimtip ya kata ngimla ban on di ngimpat la ban persisai kata ngin sa budin ngin sa pek pade kino ki bolong sisa ki bom long sisa den rai kar komperkat pade na kamenta kanang po hadin bekila mi kini gi ai kabadi ban ja kan ja baik pinam la banong mo nginam la ban kano ya noi no ru mo nginam krani kano kuno ke ba ban yalam dia kata ka mo ke ban kata ya ka sentimen jong no ke ban penmong ke ban pensusi ya noi no nginam krani kita kintin ban ngim subli ro ban krani